Teh namar nge lap subun kibaya. Entah aku sebenarnya. Dan perlu kumtase. Kibaya keduk sebelah teh. Sini ini. Come on. Ya, pedang ya. Ini semut tu man. Toh satu adin kesengir ada lawan. Ada. Hey, hello teh. Ngap yang subhai pihak kaneka blog ke batamai mentah kata yo teh mentah ke sengamut ban ya lam kai ya pisah ke wei kerjaka ke ba kham sajan kan kasno dan ceni atau ki ba na umdan ki ba na dan yang itu kila ya ko ya kaneka kerjaka ke dei ke garden ke badan tan tokhat teng ya le kai hang ta namar bala si chong ying mentah teh la tha chong ya ke mentangin guys pang sata banangka in like pakai perlok ba defense te way ba bisal te nyalai tang langut te yang ini bagus nonton dia kan ke video sampai yang dulu kan ke video mo tangin ang supaya ha umdan kajing shit ke sini te la boy hadu are not degrees Celsius. Are not nothing. Kan naik ya. Are pula. Oke lah. Sao je thiết mà Bung long. entah Biar ni tiur ngawin kumna. Pau tiurnya apa oke mentala can poi haka cenong sokal sakumbasan lanai 10 menit untuk la can poi haka takat di garden ke pamut lain tas oke pak li tong umi hau bisal catai ke bela kit ci kelong cepon ka gitu lah duka Emma Jom lah. Kalau pun tahu tu. Jom sini mo. Ini udah ngomong. Berkadap marah tipu ya beli aja tadi kan. Beli nggak tipu. ini so bisal mutu meh Pelan-pelan di negara dilok aja. ini semutu meh toh satu adin kesini ada lawan pembahasan ni dem tomo bisal mo ya bisal tu teh itu gua sau teh Besar tuh. oke teh mentala can pohi nomor tu hadin ro kadon kowe ka ti garden ke barit nomor ni plan ra bangin tenge untuk ka persasa ke badan itu rut ke nomor mentang ini Alexa kena ke persasa ke badan sakmat kan dia dan mentang ila arung kena ke jaka ke ban lagi rung ketika di garden te kadon kowe ke petor harum kan dia mentangin jam sesiang kita ke pentor tengi lapor ke perlongan metaki ya cak kemar tereh tamu kibat hakar hakha tang syukyu kundiat Jepang kerja beri variar sampai lelenya sangat tercapai teh kenok Once upon a younger year, when all the shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father
Come on, come on. Ya, benang ya. Okay. Low battery. Charged. Low battery. Recharged. Okay, teman-teman baru ngilak ada like lot kena kerja kaba dan hangnet sampai tautong kerja apa yang kena persuasa nangkap minta ai nak Ano tapoy li? Ano? Ano bro? Berubah kamu nak? What the? Lebih apa tu ibu lebih. Nama remote dan lek sang tato sharum shaneng shaupo chaneng dan nama nge lapsubun kibaya kibaya kedua sebelah
mentahnya lek pai no lek sore nak kete kaliang lek banyak to kaliang bengiwan mana jadi datang kan ke video jengi kalau kau dah kena ke vlog te yola service no tanat ya kena ke video semua bahasa like share nanti masa subscribe ya kena ke channel ru kenang ba ni bat piru punya kiulang datang kan ni ngangi scam bak pi dang song haying nane kle sanitizer swaban like pen kana shot ni sharum sanang te ngangi bak le ya kata nang ba ke jing papreng ke corona ro kadang dunahan ng program ni kali ajungin saya tangkat ni ke video jung kalakut pengen saya kendu ya pi hakawai pat ka vlog ka bat mai ya la saya kat pat hakawai ke jakat sengamu saya jarno bak dia pejak ni ke video hadu kan ka minit teh tangkat tang ya kendu hakawai ka vlog ko boleh sebut